Allez, Moussipé, bonjour à tous, mesdames, messieurs, assalamu alaikum. Moussipé, wambe, si vous de Mariam Touré, no kalaka wanti domi do weltani yomi do jami o Mourad Moudjourou. Allez, merci à tous de l'attention, merci à tous aussi de la confiance. Et merci à tous de nous accompagner, mes amours. Arayande kadi Allah subhanahu wa ta'ala neuni yentindu ka émission medem. Kwa dia di ko Moussipé aray, je vous embrasse partout. Kwandi ngolo Moussipé émission ngame ngomar, ça s'est très bien passé alhamdulillah. Aray me yowti ka medem me jam mojere. Me de weltani Allah subhanahu wa ta'ala. Me de weltani julbe Allah ben fo wonu be wallitade men, wonu be notude men téléphone yowti day amen. Wombe windande men fi encourage golbe hara on fo ngere be tori Allah yo Allah beydu jikkere hakkundeji meden hara yo Allah burtu feppinde en kadi bayen fo ko e nene goto ko e baba goto ko e hunde wotere ndey eden tangini yanta ko pellet musibe bayen fo meden hara ko fi leydi men di lagene wonde nge huwande hara ko andi ngolo musibe ka bimbi do kontini tam presque ala hara ko goa ko hanki woni ko men hewtiti kono baydo ngandi golle gi no fadi men me wawata jodagol kadi e fonnindira juude exactement mi yokti jam donc ala Moussipé on se lève déjà o yino mi wi mori do ni mi fokkiti ki sankadi ka burure ay ko tomme woni e goldugol fen o saydo haray non ko e Allah men fawi Moussipé onon julbe Allah wonbe wallitade men yo Allah beydan on jawdi ni gara ko jawdi laabundi yo Allah kadi beydan on kadi uttu bernde en fo meɗen fonta golleji ɓe ndin kono ka bimbi ɗo mi fokkiti yaltugol fi golle ɗe Moussipé haray o nene goto men mo wonde e hiide kam mboɗo ɗo haray o gaccanayɗan hakke Moussipé haray mo yewti ka meɗen jonnama konngol ngol joni hanko tigui o sifano en haray faale makko on kono ko tonguinimi seeɗa ɗo emi yaltude one jiyo mo yiɗen ɗo siɗɗo meɗen mo Dalaba wonni mi Mariam miɗo wiwi Dalaba miɗo waɗi kama min joɗo sadi mako tooli o hollimi honɗum o hollimi mapunde makko nde haray nden mapunde makko Moussipé o jiyo ɗo imo faala dewgal sunna e farilla imo faala gorko ko jomba mo jombira mo fi Allah woti annabijo hara ko mo wonda aduna e laakara ɓay tontini dewgal wona waala dawa sa nani dewgal wona yawgol hande arta janggo ɗum ɗon na dewgal noon dewgal ko aduna o laakara o ko ɗum woni dewgal haray ko ɗum waɗi simi yilti komi woni e yaade ɗon borro po o lala e yinnami fotota kono na o leerɗo Moussipé les activités sont intenses donc haray il faut forcément qu'on se divise mais ya surtout je veux voir les activités que j'ai laissées là mi ndara comment ça évolue mes amours c'est très important parce que ko julɓe ɓe woni wallitade men jonna men jawle donc sago amen men joofina e golleji ɗi haray ko teddugal e julɓe ɓen fof hay e gooto mais yeggitali ka émission ji amin ɓayno haray sonna jonno ɗo en yettema no ko saray mo neldori en buy mo itti Dalaba hara ɓay ɗon tini yimɓe Dalaba ɓe enne goto gayna e ga assalamu aleykum bien assalamu aleykum wonɓe min darude fof mi wiide bonjour no hayfi ay no hayfi taw hayfi naki ɓe e jam on toye ɗum ɗo ko Dalaba mi on toye Dalaba Dalaba Sebori Sebori Moussipé je sais pas on andi Sebori Sebori d'accord attends Sebori ça c'est là où il y a le terrain sortie de Pita ok sortie de Pita je vois je comprends ah oui Moussipé on tini je sais nene partenaire jamais no di donc nene debbo sibo ne moƴƴano ɗoɗi Sebori je sais pas ce que Dianka Diatou si doit suivre l'émission je pense que ta maman Sebori ɓe woni elle m'a parlé de ça une fois je vois d'accord donc arika me maman ala kono maintenant mi ari mamu ɗo au fait mi suivi émission ji maɓɓe buyɗi welina d'accord bon mi abbride walla yimɓe ɓe piiji ɗi mbus eɗay ko Allah wallam bonanala sabu eɗaɗoga sunna e farina waaw tangini sa heɓi muuda tan koto moƴƴa moƴƴano ɓe jiɗi wela fi andi dewgal Moussipé je profite de l'occasion fi andi ngollon dewgal hay si ɓe hay ka naamuji meɗen ka tiggugol jomba si ɓe ari jombugol ngol donc ko ndiyam wulɗan e ndiyam ɓuɓɗam ɓe watta ɓenna en salligo
ɗum ɗon ko honno ɓe nata ɗum sina ɗum ani si ɓen julɗe ko hasi ko sina ɓuuɓol waɗi ko ndiyam ɓuuɓuna salli gorto ɓen ka kono ɓe innayi dewgal ngal ngal wulay ngal welay sadi ɓuuɓay ɓuttay dewgal ngal kadi si yeehi wona yawgol hande arta janggo sina ɗum hana nafa ko jombanaɗa ala si temedere sowin sinima aya yaltuka dewgal ma ƴettu Allah jatidima yaltaka dewgal ma dewgal ngal noon tigui yo ngal welata ngal welay seeɗa ngal wula seeɗa ina wawi yaade hande tawa nene modima wonɗotako kono ƴettira nene modima wa nene ma jarata suudu a jangoto ko hawri ma yaa tawa modima golle makko wodugo jokka rewɓe ka saare sa yimɓi noon a hakkite dewgal ma nga saabu rewɓe ka saare a bonnana e hoore ma bonnana hay boboɓe maɓe ɓay hande ka saare men ko fewndi ɗo ni ko gorko ɓete goto pet e nder temedere wata ittude tawa wala jatiji joka yaasi kono ɓayaray an Allah no waɗi barke ma hokkorima dewgal ngal koya suto dewgal ma ngal sela yaasiki wonde koya daara yaasiki andina gorko ma hiɗa wuuri selli kono si tawi a daari e tawi pigi ɗi bona e woni a renoto ñobboɗa dankoɗa ɓiɓɓe ɓe Allah luɓuma ɓen wonda e dewgal par ce que janggo wani haray feƴƴi si ɓiɓɓe ma ɓe janɗi gorko susta wadde ma piji gonoto kono hande si a jombama a yeehi janggo si wuli tum a yaltingal ɗon dewgal a yehi kadi e gongal goo haray wiyata dewgal ko muñal ko muñora ko fi Allah wuti annabi ko muño tanke no no duwa muñago muño tanke no wawi muñago etta Allah jatita si debbo ɓiɗɗo debbo waɗi ɗum ko hakkille mum a makoto ko hawri et puis hande sa aduna men o no metti wonugol sa hiiɗi moodi ma ɓenna eppa o debbo no feeti fiyo gorko et pourtant ko dewgal sumne fari si a yehi a janfike moodi ma ɓenna eppa o debbo wonɗota ko o debbo no yaaki heyo debbo no jombe murta ko waɗɗa waddorata o e ɗum noon a ndaaray woni ko feewi ko hiɗa nene moodi ma kamɓe noon ɓe wama añude ɓe alama na ella ay ko dewgal si a muññike a towani ɓiɓɓe ma ɓen ɓe yangantoma aduna o lakaraw a nande muññoɗa ha muñcoɗa ko hasi kon si a muññike a fewti Allah a toriti Allah yo Allah change gorko ma o Allah change ay gorko ma ɓiɗɗo debbo duwaka seedi ɗe gorfi hay si tawi woni waɗi ande ko Allah woni ko muuyi kono ɓiɗɗo debbo kala muññiɗo ka dewgal ko hettay toon a muñal makko ngal donc haray à vous tous mes amours mi holliri on ɗo ni onon ɓe wonɓe suivde ɗan ɗo fof haray ko adi yadi kon taw ɓe tori Allah yo Allah ñiiɓin sonnaɓe jomba ɓen fof ka dewle maɓɓe ta Allah ta hunde bonnu dewle men ɗen hande musidɓe kala mo Allah okkori dewgal yo Allah okkor mo hakkillaji no tabitira ka dewgal makko si tawi woni a moƴƴinta dewgal wota wonu bonnowo dewgal yo musidɓe ko watti ɗon kadi kala ɓiɗɗo julɗo ɓiɗɗo debbo faalaɗo dewgal sunna e farilla min Mariam Touré si a yewtika an 100 francs mi yoɓintama kono ɓay aray yimɓe wonɓe jombuɗe ɓen ma faalaɓe jombere ɓen waɗi jikke yam musidɓe haray mi toɗoto mi jeeja on yen jippin fondoji meɗen wallidiren sonnaɓe heɓa dewgal sunna e farilla ala ko ɓuuri fottugol ala ko ɓuuri moƴƴude yo ɓiɗɗo debbo jooɗade miigito inna moodi hande miɗo faala dewgal sunna e farilla mi tabita ka dewgal mi heɓa moodi Allah hokkorami ɓiɓɓe mi wonda e moodi mi wonda e moodi an mi wonda e ɓiɓɓe am ɓe haray lan tori Allah ɓay ko kanko wawi jogiti yo Allah hokkoroɗo sonnajo dewgal sunna e farilla hono en teɗa iya haray ko wa galaba ɗon tigi kaare ɓe ɗon sumaɓe ok kono saydo ko non dawa ɗum non galaba ko non dawa d'accord donc mes amours haray no andirɗon ni musidɓe feeno sayi ɗo je comprends pas et sayi men on kadi hande musidɓe rewɓe goo no gaa ɓe doit changegol mentalité maɓɓe on mentalité sonnaɓe goro toon no faaɗi kamɓe ɓe faalaka dewgal si goɗɗo ni no faala dewgal koye ɓe inno on ɗo wayta inda faala gorko joni si a faalaka dewgal a faalete worɓe yimɓe ɓen kaya si kanano woni ko pigi ɗiɗi soit faaleɗa dewgal Allah okkorama dewgal ma famina a faalaka dewgal hara yiɗata suudu mawɓe ma ɓen kono hiɗa jokki modiɓe yimɓe ɓen ko ɗin ɗon pigi ɗiɗi kono wawita wonde ɗi few
wono mayorani koɗo wurortani enen ɓe ɓiɓɓe rewɓe wonɓe laŋe jentade fen o sayi dow mi tori komi jeeji no juɗɗo jeegirte ko ɗum woni ko yersini hande ka saare men ɗo hande ko ya immade murtida e moodi goɗɗo jokkon tarawuje ɗen o bamba ma o liƴƴo hara yiɗa andi wona moodi ma Allah yiɗa annabaɓe yiɗa julɓe Allah ɓe yiɗa yahlaki ko ɗum ɓuuri labayde fote ko ya inde yo Allah okkore dewga sunna e farilla hande o ɓiɗɗo debbo ko jooɗi ɗo miɗo weltanimo fi Allah woti annabijo min Mariam ko yetollan ɗo ko yintinimi ka golle mi jento onede bobo ko ɓayimo faala dewga sunna e farilla miɗo tanginile kadi hanta ko pellet sonnaɓe yarɓe ɓen ka anɗo fof inni no faala dewga sunna e farilla mi tuuma wona e lewru hara Allah o kaali ɓe dewga sina ala o kamɓe ni suɓa ko suɓo ton ko fi on ɗum Allah no waɗi barki e golle ko wonɗen e wadde ko yo musidɓe si a torike dewgal si Allah okkima koko boɗɗi koko laba wona ko hersini ko on ɗum woni ko hersini ko yawgol jooɗo ƴetta téléphone mum windana gorko mo jombama inna accu bonen waɗa mèche ɗi piyo ka ɓaawo waɗa fosil winda waɗa ongle jiga waɗa selet ka koyɗe yalta ka yaasine o kañum woni debbo labaɗo on ka saari ngari debbo koko feɗɗata musidɓe min ni on kadi debbo labaɗo on ko hombo ko debbo heɓuɗo ɓiɓɓe tato nayo haɗa ngari makko kim bontali ko o woni debbo labaɗo wona debbo mo jiidaki ya hande acce jomɓe ɗon jiiɗo ɗon innon noon yiɗon laba debbo labama o tigui ka dewgal makko sunna e farilla gongaji ɗi foosi haala maggoɓe ɗen andi dambe ɓe bonay kono mo haalali gonga haala e fenade min inna kadi sonnaɓe ɓen fof yo ɗaɓɓu moodi ko beru faalaɓe ɓen anduɓe ɓe wuuri seeɗa ma e poma komi wi kon min Mariam Touré kala debbo iwɗo ka mum ay tawimi ka suudu an ɗo mi wonanaymo saabu si Allah no muuyi yo heɓa dewgal sunna e farilla ɓay ko ɗum woni aduna ko ɗum woni lakara si a ɗaɓɓali hande dewgal a ɗaɓɓay dewgal janggo kono ayi e sonnaɓe gono jooɗo waɗa publication ji ma winda inna kañum dose o kañum ɗaɓɓata dewgal e réseau sociaux sa ɗaɓɓal dewgal e réseau sociaux a ɗaɓɓay kene yayaga réseau sociaux ɗin pikiɗiɗi e fo yiɗen andini ɗigo e musidɓe mo haalali gonga haala e fenade dewle men ɗen hande mo goɗɗe lancike beni men Allah e ɓen sonnaɓe jeɓata jombede e jooɗo ka cuuɗi maɓɓe ɓe faale e moodiɓe yimɓe ɓen oya ɗaɓɓude moodi goɗɗo ɗaɓɓu moodi ma an kadi ɗaɓɓu dewgal ɓay kala toriɗo dewgal Allah okkore Allah no foti ɓe foti dewgal donc menen si o wallata men sonnaɓen sensibilisé sonnaɓen e jaɓa jombede wata sonnajo goto innumen kañum faalaka dewgal si a faalaka dewgal maru ko a faalaka kon ton minen komin faala ko naɓudugol e sonnaɓe faalaɓe jeyede ɓen faalaɓe dewgal sunna e farilla si debbo jombama hara hiɗa mari teddugal si debbo no jomba hiɗa mari teddugal debbo sino jomba hiɗa mari valeur debbo sino jomba Allah no hiɗuma annabaɓe no hiɗuma julɓe Allah ɓe no hiɗuma wona pigi ɗi foti kadi hewtoma danande ala ko ɓuri dewgal min Mariam ko yetala ka dewgal la ɗiga kono no laaɓanma temedere no jooɗi no haɓɓitimi way ka dewgal hiɗa andi ɗum ka anda hiɗa andi ɗum nene maayi baba maayi ko julɓe Allah ɓe mi wondimo kono ɓay tun neni en e bengal ka dewgal an hakkilan si waali maayi ko hakkude en Allah mi ɗo wuli wo mi liwno ɗo wona faale worɓe ko faale tabutugol e diina l'islam ɓay si Allah no hiɗuma o kurima dewgal c'est que déjà o holleya tabutu ka diina makko si Allah hokkima ɓiɓɓe kono woni ara heɓa moodi ma no wama añande jawdi makko ni mo wawi innude o okkortama kono a heɓata ɗum wona gonga si Allah waɗima ɓiɗɗo debbo a immike a wakkilike a yangike moodi ma no wawi nde liɓantama dépense surra hoore ma ɓiɗɗo debbo on ɓayɗa heɓande hoore ma ñaama ñamminora gorko maɗa o tawana boboɓe ma ɓe si ɓe jandi a tawa ɓiɗɗo ko pharmacie ko yirtorɗa wo a ɗettele ko si a jaɓi tabutude ka dewgal ma ɓiɗɗo ma o naɓete hajju o darnami suudu o sonnama oto o naama leyɗe porto e ɓiɓɓe wonɓe leyɗe porto ɗo fof ko nene mon jaɓi ɗoftade boora moɗon ko ɗum waɗi hande si Allah no waɗi barki e moɗon kala ɓiɗɗo
mo Allah okkori diina okkori jawdi okkori dewgal c'est que nene ma jaɓoro ɗoftagol ben ma si nene jo ɗoftike ben makko on muñiki ka dewgal a wirtali moodi ma a wirtali hoore ma feere o ala Allah okkorte ɓiɓɓe ɓe Allah waɗi barke mum si ɓiɓɓe ma ɓe ngeɓi barki ndaari hande nene jo wondo ka fulawa nder nder hara ha hande ɓe andali ko woni téléphone ko ɓe neydi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ko ñamugol jaabere defa pute etta nebban tude waɗa ka pute ɓe ñaama ɓen ɓiɓɓe ɗon. Madame Binta, je veux d'abord supprimer votre commentaire. Voilà. C'est pas à vous de me montrer comment je vais faire mon émission. Je suis désolée. Hein. Mais oui, ira ben pute. Et ne banture. Diabere. Et puis, il y a des fois que la soji mede. Ko bure mappe ko hande no jodi Amerique. Wona ta lewru. Be hebali million sappo hebali million cappande joyi. Ma million temedere. Ko no wadi dum. Ko duwa mawɓe mon ɓe ko barki nene mon kin ko nene mon domani on on duwa si nene ma dowanima duwa ka boora maɗa feere o ala musidɓe Allah okka yon dewgal eppar par Allah okkora yon ɓuttuɓerɓe min mo waɗi ka an ɗo walla mo heɓa dewgal si woni Allah no muuyi ko onno mi wallirtamo ko jonnugol mo hito an gon nodda julɓe Allah faala ɓen dewgal mi hollidira ɓe mi wona sabu han dewgal ngal laato affaire duuɓi sonnaje on e affaire gandal makko ngal si tawi woni on noddoyiɗam mi waway wonnude on contact mi suɓa yees bo yimɓe jowo jeego yowtide kanko sonnaje on si ɓe famodiri o waɗa lan hito inna wondema ɓe famodiri on tini si ɓe jommidiri hande Allah hokkori ɓe jurriya ko duwa wonani wona kuddi wonani ko woni e moƴƴinta ka men ko keleyaje ɗe dewgal sunna e farilla si sonnajo no faala o tawi en e wonanemo sabu Allah hokkoramo dewgal sunna e farilla donnez ma chérie ara en siɗa mari ko rajouta e komi yewti kom ara lan jonnima comme ni je vous remercie quand même barka ara biro ma no woni ale ko gorko jarum mum faalata quand même mi subotako walla windani lan kon taw no windani lan ko ɓuri moƴƴi ale ko dewgal sunna e farilla faalata jarum walla koma wara ko ɓuuri moƴƴude wa taƴini sa yekkeɗa ɗoftoto ka dewgal a muññoto dewgal wi ɗum ala chéri welata 100% ko muññoto sa yeehi kadi ko nene moodi ma watta jaati kay nene moodi an ɗo kamɓe nene moodi mamu gal gundoji amen ɗin min halfodira e gundo ɗe ɓe jata hay mi ari wadde ɓe ko boni ha hande ɓe sifaji lamko andi ari mi waɗi ko moƴƴi ka sina ɗum mi waɗa ko boni miɗo waɗa ellaji molanaɗe kono ha hande kala ko ɓe tippi ɓe nayi o jiwono tanki ko moƴƴi komi waɗino kon ko ɗum ɓe woni sifaji lamko si Allah hokkorima dewgal a hiɗa woni nene muɗima hiɗiraɓe fi Allah e wala anani a jaɓi joni siɗa mari kadi ko holla. Allez mes amours, comme vous le constatez, je veux pas afficher son numéro. Déjà mon numéro est affiché. Bero fala jombu demo ara musibe on not dayla. Si on not dila on henda kila ande taw bi do fokkiti ka burure bi do fokkiti golle. Ko si tay woni mi arti mi falto dira e modon. Déjà 1000 personnes en ligne, ça fait plaisir. 1900 il y a 900 il y a déjà 1006 personnes en ligne. Et 1013 personnes me do fo woni be si vous de peine au saido. No gasa Allah o kayen gorko julɗo mo Allah waɗi barke mum okko faaleteɗo jombude o sonnaade jombira mo fi Allah woti annabijo fami numéro angon no affiche ko 629 88 43 94 haray kadi hino ɗo pigi dan komi hollata onon worɓe ɓen onon worɓe ɓen jentiɓe lam ɓen ɓiɗɗo gorko o timmi o tigi tigi tuma o jombi dewgal sunna e farilla o jomba ko yanganomo ko ɗoftomo ko towana ɓiɓɓe mum ɓen onon kadi hiɗon ɓeyguli mon ɗin hiɗa non ɓe yurmi non ɓe hara on son jaali ɓe rewɓe ɓe Allah okki on ɓen
c'est-à-dire ɓiɗɗo gorko si a jombi ko gonga Allah no dalani men menen sonnajo do men ɗofto on min hiɗa o min surra o min domana bobo ɓe men duɓa ko gonga kono onon worɓe ɓen kadi jombaɓe men ɓen ko yon hiɗu men hiɗanon men surron men dankoɗon men holtinon men ñamminon men honnon men berutaga mo gon kono hara faali amen on no jokkitagaji mon ɗiyo musidɓe donc dewgal ko gorko e debbo hiiɗata jombidira suɓodira yurmodira hakkudeji maɓɓe yo musidɓe mi anda son faltike onon ɓiɓɓe worɓe ɓen on timmi wo tuma Allah okkori on sonnajo mo wondon danko ɗon on ɗon haray ɗon tigi tigi on gorko yagal mon ngal timmi kono accugol rewɓen jombugol naata jokka ka saare ma jomba joƴƴina jokka aduna on ande Allah hiɗa o yallaki gorko si jombi ya selu fiju ndaaru Allah wonko noon ko julɗo ɓi julɗo si a jombi a woɗɗoto ko wiyete bonki jokka ɓeygu ma yurminamo okkorama ko yalta ñamminamo holtina ɓeygu ma berutaga ma si a ala ɓeygu ma yurminama yurmodiro ñande goore Allah okkore ɓiɓɓe mon ɓen jawdi ndi Allah waɗi barkima est ce que hiɗon famde wona jombugol letta de ɓay worɓe gono sikki ɓay debbo koye muño ka dewgal mum koya jombu joƴƴina jokka saare nden si a jombi a joƴƴini a jokki saare nden ya andu yiɗa mbaɗi bakkatuga Allah ɗum ɗon kadi ko teddugal e onon worɓe ɓen awa minen kadi sonna ɓen ɓe Allah hokkori ɓen dewgal min gon ɗo tanke miɗo wuuri selli sinara mi feetu mi yalti haray yo andu mino ka dewgal la yo toɗi kadi Allah yo Allah okkoɗan kadi ɓerde tabbintinayi ɗelan ka dewgal la ɗum ɗon haray woni faale am min Mariama Touré ne mettez pas les têtes de mort mettez les cœurs pour Mariam Touré puisqu'il s'agit de la vérité mes amours ça fait plaisir d'accord haray kadi onon ɓe sonnaɓe faalaɓe dewgal min Mariam mi innanayi on wona ko hersini dewgal hersinaki si a toraki Allah yo Allah hokkode dewgal a toroto a yalta ka yaasi jokka modiɓɓe yimɓe ɓen hara ñande ɓe hiɗa wirti hiɗa suuɗo e kare fuuroji hiɗa jokka modi mo a jeya korin on sa yakkino hande ko on ɗum yaltani sonnaɓen ko jombegol tabita ka dewgal mum wona mamum sonnajo woni ko dalaba sonnajo iwi andite ko dalaba to iwi kiɗo 55 wari yanka min Mariama Touré mamum ɗo o journaliste jo kanuɗo kono non journaliste jonno kani kono mo yiɗi dewgal makko ngal ɓuy wari yanka an ɗo o hollimimo faala dewgal min kadi mi fewtini on onon julɓe Allah ɓey haray kala falaɗo dewgal haray nodde lankisan mi hollidira ñe o sonnajo jombobbo jombironmo dewgal sunna e farilla har ko Allah yiɗi yarli kala kadi anduɗo no mari valeur waɗe ko ɗo waɗi ko tore Allah yo Allah okkoron dewgal wona ko hersini kala jaluɗo fiiɗon faala dewgal ande o kanko jali hoore makko kala kadi ɓiɗɗo debbo innuɗo kanko dewgal makko ngal no weli à 100% haray on tigi fenani yo dewgal ngal ngal welata à 100% ngal wula e hande ngal wela janggo hiɗon nande komi yewti on kon awata goto innu on kañum no ɓucciti ka dewgal mum 100% onon hiɗo wulli nani on nani oton nani bonnay ko moƴƴata ko teddugal e julɓe Allah ɓe fou do ma chérie a tawla fokkiti yaltugo donc no joli Allah masal innugol janggo ha faɓɓi janggo haray Allah haray mo yewti ka mariage elle est tellement gênée comme ça c'est pas une chose qui est facile mes amours donc haray je vais la laisser je vais partir d'accord donc mes amours je vais vous laisser je vais vous présenter ma belle-mère mama ba yetta auditeur bien yette auditeur bien je vais vous présenter ma belle-mère. Mama Bari. Mama. Je vous présente ma belle-mère. Elle est là.
Oui, oui, mais tu devons saluer Maman Bari. Maman Bari, comment on te dit? Timbo. Et c'est bien que Timbo Dantili. Maman Bari, elle est le Timbo Dantili. On a dit tout le monde. On s'est mis au temps Timbo Dantili. On s'est mis au temps Timbo Dantili. Nan de fal dal. Yaay ka jand. Anya. Yaay ka jand ñane ben neen. Yaay ka jand yaay. Ya. Nee. Allez mes amours, merci beaucoup. Je vous présente ma belle-mère, elle est à mes côtés. Donc je vous embrasse, je suis de cœur avec vous. Je vous souhaite aussi de passer une très bonne journée et surtout nene mare mono yettude nga kala mare na jane. Hajjara ina yettude mi ñanga. Jarama nene nala ande noon misalla durmaji haje maren ma no yettude ma mama bari no yettude ma mama bari mama joni e wi ɗum ka pardon en a qu'à solier les voisins s'il vous plaît et là mama bari bonjour kono wonta mara na jere mo jondere mo bi tum modi ara ni de ni wona e mare. Je veux d'elle, je savais qu'un jour moi aussi j'allais avoir des biens à l'étranger. Waouh, je veux la je veux devoir t'accueillir. Je suis avec toi. Mais c'est normal, c'est même hando wundana. Ano. Bama bariza. Mais no yana ki me yetu me ko sudu be lutio. That's that. E alla mama bari wari be wundala. Min kadi alla wud ay nodda non ka. Allez mes amours, je vais vous laisser. En tout cas, aimez votre belle famille, c'est très bien. Aimez votre belle-mère, c'est normal, c'est pas mal. Prenez la belle maman comme votre propre maman, c'est important. Ce qui fait d'ailleurs la valeur de la femme dans son foyer. En tout cas, moi de mon côté, je dis Alhamdulillah. Et je vous promets, Inch'Allah, c'est non maman. Et Allah, ne bintu ni nene. Na bintu, donc on a na bintu. Oh non non, on dit on a maman ni. Oh, on dit na bintu. Na bintu. Rundowi no ko na bintu ente o na mama. Oui, bien tibe. Prends-moi, je vais la saluer. Ah, ok, na buntu ne. Awa WhatsApp am ablay. Mon numéro WhatsApp. Ouais, mais bon d'être mo yettiro. Non de la WhatsApp 629 88 43 94. Ablay. Allô? Voilà pour ça. Na? I combe? Quanto andam? Awa. Sala, tahu tu kamu je beli paman. Ah, ok, problema na. Foi mulher lá outro monte de ingo, foi com um de outro, né, nani? Déjà des candidats ici. Ok, problème à la Johnny. Il n'a pas un numéro représentant à mon contact. Nani? Très bien, merci. Déjà un candidat. Je viens de regarder ton live avec la fille là.
Je l'aime et je veux vraiment la marier. Waouh. C'est très bien. Comme vous dites, il faut que vous ma non de. Na bu tu ngandi mo. Regarde déjà arrivé. Donc appelez-moi, je vous donne 5 minutes. Parce que je dois sortir. « 629 88 43 94. Ah, woko c'est la fille de Néné Idrissa. Comment on est Idrissa non? Ah, woko vite ma pion. Kobe no beka mangunda. Oh, Kana be? oh. Ah. Abi. Allô? Walaikum salam, kombo. Mini kombo ni. Kon falo. Kon non falo no. Oya ala kamen joni inno simo dettama on faala jombude mo aw joni mi nobana yo numéro makko ngappo tawla mi coupa l'émission on tan en joni salam assalamu alaikum yo njaram kombe Bener benoija. Ah, la moje. Back. Amin. 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 From God. Albarka nani? Na buntu appel alors. Dans la badiage ça. Allô? Ah, va. Ok. Ils sont coupables. Oui. Oui. Ok. Awa bem jon non do yo to nan yo bebe no dal ba obine allo on jaram kombe jantu sista pai pepe no ai fi awa kon fallo Ada mi do abbi. Mi do abbi on si alla muyi nani. Ono gonto ondo. Mi alato mi la mam mi ala konakri jona tianya ndem ye konakri o si alla muyi nani. Barka. Maman Bari. N'abonde moi je vais couper. Ah ok. C'est ça chérie. C'est mon numéro. Na numéro en gonde. Ah ouais c'est votre numéro ça. Allô? Ok. Madame Diaby, merci beaucoup. Je vais très bien, on en l'est. On y a dit un bon arrivée. Merci.
Allah mo amin amin ya Rabbi. Allah mo amin amin amin. Amin ya Rabbi. Amin. Mari bui. Wow. Yeah. Madame Diaby, tirez maman par les jours. Bino mi alla on day. Tirez bero den. Allo. Ah benale. Awa jelo la nyinde monne ka wa shakara mi ale zistre ba yara ina émission ko pa ngi mi ale zistre nani. Allo. Mama kubiyari. Ah. Nemi ni allo. Allo. Uy, Dara manena. Amina, amina nena. Allah mamina, Allah mamina nena. Allah mamina, Allah mamina. Allah mamina nena. Allah mamina. Allah mamina, Allah mamina. Allah mamina. Allah mamina, Allah mamina. Allah mamina. Amin. Barka nene, barka. Onong kadi Allah urno wada barka emudu. Allah nyambi ngomtono bobo be mombe. Allah firtambe arsikaji ding hapa kataji ding. Ya Allah por ko boni kon itta watta ko modi kon sabane denela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barka nene. Madame Diaby, merci beaucoup. Je vais vous appeler, Inch'Allah. Dès mon retour, dans le village. Nani. Vous voyez mes amours là, déjà ma tenue de fête est assurée quoi. Ma tête d'amour. Et puis... Waouh, merci beaucoup. Kondo. Na. On est tenu. Madame Diaby, vous avez un problème, on est tout compris. The doing kino man ko jule ko jule ko to ko jule di wo. So ah okay. Ne. Ape no doro ni wo fala yo fo entene na. Nenda mi ya ni me ba. No me lo dire. Madame Diaby, merci pour le complet de mon mari et pour moi aussi. Merci à tous de la fidélité de maman. Oui, j'ai beau dire, ouais, mais où là? Donc mes amours, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous, Inch'Allah. Si c'est un bon après, on nous dit là. Maman, on a un numéro, après notre dame, prenez bien soin de vous. Prends, je t'ai envoyé, vous m'avez envoyé. Il y a les numéros. Oui, là, il y a de la TikTok live. Alors, Madame Diaby, non. Basenyo. Donc, il y a des bases d'un problème là. Problème là, chérie, I love you. Oh no, what do you know? Lan kona krito. Lambanyo. Non, le choix revient, madame. Ne vous inquiétez pas. Ça me fait plaisir, franchement. Na. Mokindi, Voilà,
Kono wuli. Wallahi, si bigay ni une émission, mais not de beauté yo merci mon amour. Merci beaucoup. Et là mes amours, je vais vous laisser. Attends. Elle a enlevé le numéro. Combien d'heures? Attends, je vais vous laisser.